Trokebra ke thom ang deng ke chengsi ACM khorsing terang apan kachiki mo sai ke deng. Puthot aron repen forest along le along hem kikim ahem kipri. Aiksu lapen katsa tumpen birla ithi malam ending kapathu ke biadim kelang charidam. Kardom Nili Karbi Primetime News along pen Durmi BP Nonarjik Thad Birtangton pen Karbi along Autonomous Council pen Paikuni Nipai Inkoraner Kep Arni Trokebra Ketom Angdeng Kechengsi Karbi along ACM Khorsing Terang Karli Arni Kachikimo Asai Padu Trokebra Ketom Angdeng Kechengsi Karbi along ACM Khorsing Terang Karli Arni Paikuni Nipai Inkoraner Kep Arni Ada Porpai Nerkep Apor pen Khorsing Terang Memorial Park Long Niadim Alongta Kachikimo Panupon Jaimek Ateng pen ada Porpai Nerkep lapen Porpai Nerkebra Achichim Apor pen Palongni Memorial Park along Khorsing Terang Akumlin along Miralek Paipon si Aphitu Porpai Serkep Apor pen Kardom Kardi Asai Padupon Aphitu Porpai Serkep Achichim Apor pen Kachatong dun Aluhia tumpen lam theke jai Porpai Kep Apor pen Kechengsi CEM Khorsing Terang Aputhak Hirjir Kehir Autonomous Council MEC के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी लापेन पिनी लासो का चिकी मोलों तंगा चेतों दोन सारपी सारपू रिसो जान की बी की थी लापेन प्रेस मीडिया तुम अपरांसी नीली कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल पे नामे तुम फान सूर्या कार्डों पजेलो कार्डों Alangli panel gum cikimo nangi moeda maili tum ke jengsi lam ke jaipon MLA kai mata than lo Karbi Anglong pen galangli MLC gali MLA sigi mancing bang lo 1939 hola lo 1939 aning kan selangli MLA Karbi Anglong autonomous Karbi Anglong Angbong pen kimancing bang pulo. Alang lino ini tum district council na pelong pen kacedan. Samson Singh independent alang li cedan lo. Lalu 1950 aningkan, 51 aningkan itu district council long det pen afi 1952 pen ke alang li kecengsi Karbi Anglong Chief Executive Member ke mana bang pulo lasi alang li panitum cikimo meti one lasi alang li sini yang song rengdok ini akhar jong rengdok ini ke dopen ke dower ji apam nili ana mahir jumi hang pilo lapen adona lapen cenglok kacara tu na bang puang pietu mananda me Nili, ana mahir jume hang pilo. Porpai Kebra Chichima Porpen Hirjir Esang Akitap ing Bupon. Khorsing Terang Karli Arni Kachikimo Pon along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Be, CEM Tuliram Ronghang, MLA Dr. Man Singh Rongpi, MLA Barim Bidya Singh Ingleng, EM, MSc Lapen Saikam Asai Puatum Chetong Dun Rinti Arni Kangsam Porpai Po Porpen Longni Khorsing Terang Memorial Park along ta Melur ke Kaya Sai Padopon 2 Indeng kada kathom kalitang Khorsing Terang Khorsing Terang talon itiar ni talon so itu Karbi Anglong Autonomous Council kan KPK saya mau kedeng dia panitum tasik mono lapen kat channel oipen Karbi Anglong to kan bajet hang ip nili alang itu han tuning rilo je non soning kanang bo iku stadium 45 crores lah itu kupon po medical placing kupon po lapen kedak indoor stadium kupon po lapen ke
Akaprek saya me amu ke deng pola pola ha deng pun musim di bini deng geto deng trokera gathom horsing terang kalitang horsing terang laso ke ciki morni ini pakta kondo kat channel West Division Forest ka Parlo Dhansari constituency angkang Hitesh Batul Sairi Boro arong pen Raikom Aklam Rongni Pangrumpet Don Pharo Phora Phokebra Katham Ahem Kipripontu Phaikuni ni phaing coroner cap Arni Lethotta ada por phai sirkep apor pen aron repen forest along lelong hemrit chekim si kedo atuma hem an angton pen pri thailo laso hem kipriya hu thang soluk sodak ave pin pen si pachunlo All India Karbi Students Union, Central Union, Lapen Karbi Anglong Territorial Social Security Association Atumpen, Non-Hedjong Dipurong Sopiang Kang Ward Number Sirkep, Birla Long Ending Kapatu Pen Chenglok, Ason Sonasai Keklem Kadam Aputak, Birtalong Si Kahumridam. Hampang Asong Atumpen Non-Hedjong Dipurong Sopi Ward Number Sirkep, Birla Ahitiawai Kangalong Kahumridam. Alang litumpen kahumridam ahut ang tan pen kewang amulug mati, keng sangapai, nang kebat parpik ang tek damlong. Birlang kangalong kedo barim karbiatum keng sanga khaya phan longle lis pen kepipede jia phan pachatak pon jongsi longle phelang ang tan pen kewanga khaya tuma phan alamso phan pura longle lis kepipen kepado pulote karbia khaya phan kewang jia porahut thedung akatora dokok jiputa alang litum pen pachatak pon thu lapen alang litum pen kahumridam ahut ending kapathu hithi bithe malom Horketor kapang ton sarak jia phan alang litumpen law and order atuma phan towar cholanglo. Jongsi law and order atumpen thangnat asaita dengde pulote alang litumpen lahaya sai kapang ton jia phan sai deng nang kok poputa pachatak pontu. Non malam so por phan dihina pharman birta moington pon isnang. Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Tifu Rongkhalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the Office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638-727195. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along long pon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng
চিত্ৰনলা উক্থৰ পেন চেংলক অংদুং হেমালং আকেনাং সধৰ মূলং পন ইংজি আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinama opi butat birtalong wangthulo North East Forest Range Silonijan Koilamati Risak Hidi Number Forest Angkangalong Phaikuni Inkoraner Kep Arni Ingnam Ingnar Rongarlo Kewangpen Aso Ejon Chetekang Kok Pusi Card News along Birtanangle Habit Ingnar Ahur Rongarlo Kewangpen Edon Ingnara So Kachetekang Pen Munit Chainongalong Kachelang Dunjiaphan Kabori Ingnam Aingnar Forest Department Pen Risak Hidi Koilamatian Adim Palepen Ingnar Aso Phan Kerajia Phan Veterinary Department Pen Selang Bomlo Lapen Apithu Dwarbagori Range Dolamara An Ponthulo Pusi Birtarib Dunlong Phaikuni Niphaing Coroner Cap Arni Kang Sampor Phai Plia Porpen Rong Klarbong Sarte Tok Biarong Lapen Dilip Terang Arong Along Solar Street Light Long Kre Plia Dimalong Kesompon Dipurong Sepia Long Bohakedo 20 BNCRPF Atumpen 2017-18 Aninkana Baha Civic Action Program Rong Rup Arlo Along Rihing Ame Kileon Eadim An Lapen Kacharli Ausamaratuma Phan Matha Ponsi Rong Klarbong Sarte Tok Biarong Lapen Dilip Terang Arong Aratatuma Phan Akejoy Pen Solar Street Light के पीपोना साई के दें आप लोग जानते हैं CRPF रेगुलरली सिविक एक्शन के थ्रू पब्लिक के पास पहुंचने की कोशिश करता रहा है ताकि एक अच्छा जुड़ाव हो और एक अच्छा रिलेशन फोर्स के साथ में सिविल पब्लिक का हो। इसी सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन किया था और अभी हम सोलर लाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले टाइम में 2 गाँव में और करेंगे रोंगपी गाँव और हिमाक्राम। सो CRPF का 20 बटालियन जो डिपो में तैनात है सिविल पब्लिक से जुड़ने का हम सिविल एक्शन प्रोग्राम में और भी कई कार्यक्रम करेंगे जिसकी सूचना आपको Pini Karbi Prime Time News abang kala pon sekang ton pon iglo lang ibom ta Card News Channel do mi thakme kurwang 2